FM enka yomugusi. Mwaka huu unahitaji connection. Wewe unahitaji connection. Mwaka huu unahitaji connection. Jina connection. Hakikisha upate connection. Hakikisha upate connection. Maombi ndiye connection. Maombi ndiye connection kwa Mungu. Inakufanya uwe connected na Mungu. Inakufanya uwe connected. Sema jina connection. Sema jina connection. Mungu asikie connection. Sema jina connection. Sema jina hilo connection. Sema jina connection. Sema jina connection. Sema jina connection. Ukitaka upate connection. Ukitaka upate connection. Maombi ndiyo connection na Mungu. Maombi ndiyo connection na Mungu. Maisha yako ikae connected. Pesa yako ikae connected. Sema jina connection. Sema jina connection. Mungu asikie connection. Sema jina connection. Sema jina hilo connection. Sema jina connection. Sema jina connection. Sema jina connection. Kisi FM enka yomugusi. Mwaka huu unahitaji connection. Wewe connection. Unahitaji connection. Mwaka huu unahitaji connection. Jina connection. Hakikisha upate connection. Hakikisha upate connection. Maombi ndiye connection. Maombi ndiye connection kwa Mungu. Inakufanya uwe connected na Mungu. Inakufanya uwe connected. Sema jina connection. Sema jina connection. Mungu asikie connection. Sema jina connection. Sema jina hilo connection. Sema jina connection. Sema jina connection. Sema jina connection. Ukitaka upate connection. Ukitaka upate connection. Maombi ndiyo connection na Mungu. Maombi ndiyo connection na Mungu. Maisha yako ikae connected. Pesa yako ikae connected. Sema jina connection. Sema jina connection. Mungu asikie connection. Sema jina connection. Sema jina hilo connection. Sema jina connection. Sema jina connection. Sema jina connection. Right, Denka yomugusi kama kawaida Kisi FM 94.1 Buna nako mwanyinga kiga ritkulia rorote Embarambamba live tukura kwa mangana abira tuweiga Embarambamba na kana se mitandao weiga ingero ya yego sogotera kwa gakorera Mwai Kibaki so ritkulia rorote se studio no ari live turagamba mangana abira tunabona iga ingana no robona iga gutara se mitandao ingabona iga Embarambamba yaweire band gose ya kiru marufuku asogo perform chi event cha serikali nekene gose no volimo ingane yuna kiakawa so in the meantime mwanchi mwategereri pamoja na mwanchi mwaligeli Kisi FM 94.1 ngali wageli bona iganda ya Embarambamba live imeyenka yomugusi so Mr. EJ are you ready so ngango Embarambamba live so Embarambamba litkolia rago changora Igago chakora kora na kile yote ni sawa tukienda kazi modizi karakonga modizi karakonga
Okay. Aye. Ngora. No, Embarambamba. Okay. Okay. Embarambamba. Aye. Go. Embarambamba gorati. No. Gorati kana skivinga. Wana kwa liwa gaga. Skimochi mwina we. Escuche. Aya. Gora ngo connection yake hiyo. Gora connection yake hiyo. Connect ya ebueka. Connect. Insa. Iga. Ego. You know, connect ya. Nebuata. Aro. Okay. Monyi wete. Bako igwete bakoroche. Wawa. Embarambamba Live. The best gospel artist. People of nowadays. Live. Kisi. FM. Kisi. TV. Wawa. Twende kazi. Wono kora aka. Nta turara tengerengere. DJ. Ndireli yake iko. Sema China. Sema China. Mungu asikie. Sema China. Sema China hilo. Sema China. Sema China. Sema China. Saidia masikini. Ni nani atafanya uinuke? Yesu Yesu. Kokoroza seni na kabeza. Kokoroza seni na bana. Yesu Kisi FM. Enka yomobusi. Kokoroza seni una bande. Yesu Yesu. Kokoroza ndera bogima. Mwaka huu unahitaji wewe unahitaji mwaka huu unahitaji China. Sema China. Mungu asikie. Sema China. Sema China hilo. Sema China. Enka yomobusi. Gavana wa mwetu toka resho wao. Ikarasaga. Bwata hiyo. Okay. Embarambamba. Asugirie microphone bana. Bwana unachema. Kwande wasugirie kero. Maasai. We. Wawa. Buyande. Buyande. Ukono rono ritega na moi kibagi akwete. No, tiga kuona na kwani. Ile ngora matobe. Amatobe iratua. Yatua. Igoro yatuete. Lakini asibona iga. Nere nsake. Wawa. Bono, tiga ndara kubori Embarambamba. Rero ndine suti nyina ndobegete. Eye okonyabarira. Chigwikisa tokurubona. Any function ngocha. Yabeira majanjabe. Yes. Wese kolire nanyikirira matobe ama maragatatu. Nande yara ba. Nasuguna inire chitenti marakane. Ase sutie. Igo yetaniri enyongezo. Oyo osiri mpaka nande yara ba igabona wote. Yakuru kufeni onsige. Feni onsige. Iseke songo bako muruka my love.
Your love. Tari my love. Bakomuruka barabu. Bakomuruka. Barabu mwanjete. Na mwanjete linchi. Ayo to mwanjete. Nchi aya ngoyunga bakatanga mungino bora ngoyinga kuwa. Bakonye ngonchoka nike songo. Oyino mungino go sibityanga. Oyino mungino. Lakini eseke swali kende bakomuruka nga. My love. My love. Ese meri. Oh. Igasi ya okora. Onya korora mikano nyane litukelimo. Tanya kororamika na ndi patie erengia sana. Yes. Ngaika kunyoma mapema aganara. Ale gocha kunyoma kisasi ibuna na kumeteiga. Yes. Eli na kumete na gosoma libemi. Onyona ni alikonya mukungu. Tole koigwa na kimasai ninja ngotai. Lakini bona ondete yorare mereri kwatiringa matobe gocha usibi. Nande kwatiringa nsa nkaigo ojo usibi. Umechi function chise gotoka inyeri ituko. Yes. Amatoba chine chusuti nyago sibi. Aya, china mutandure ibere asibi. Kiagera kina tandure suti teliko irana. Tekoro sichibesa. Akere na chire function ko korre yanga yatakire gutanduka. Ine function yebwate je suti yanga isatu. Igo onsige gagwanchite kare kerta bwate chibesa. Kiagera? I think kare mistonge ngatorigete babiri. Yes. Atorigete njeno mukungu. Kingu mo jeseri drum okonya guita besiongengo. Elinga. Tani omwana omusima obe mistongengo. Olina eroria otete. Bono ngenga atorigete nyumba. Twarenga bataka kuli. Atorigete babere. Yes. Onye nkoli siringi yumete mwana musiki muntu akaboko. Ngwaka irubesa nyingi. Onye nkoli miasta. Wa no mukungu miasta. Igo twa manyangiri buna 200 yakire nyumba. Yes. Igo. Function itaka mwirire. Nse moye birabume. Yes. Egwaga botikire nyumba ya kwa ndayo. Turo chia abana mbaro. Abana. Ande mochani muire kirabume ngenjeria basobati bayesibete. Nchikoe bangireria maiso kama wandenga. Noga. Igonkora aligererio. Macha yana pasia. No ni ntumo umuswati ete go dress tia. Basi matulike nembo pasta. Yes. Right. So, wakuwa nile actually nsema ye mitandao bona igekera to kuligereria Embarambamba ngo trend yole sana baba. Ego trend okoba ya ogosira kwa Mwai Kibaki. Ayo monyero gasoki ndaro kinga otera. Ugo kumurira Mwai Kibaki. Bitangani kabisa. Ego tebanga na kingwa umera ntina Mwai Kibaki. Nga yuko umera ntina Mwai Kibaki. Story Embarambamba se bali batamanyetiye se bono iga. Yes. Story Embarambamba egere ntambe. Korwe skuru. Yes. Ebinte bingo kora bakabakariyo bagotabanga sarakasi bwa jagrete school. Kie kire sports drama omwalimu bagotabanga nyole kire drama omuntu bwe gukuri activity. Yes. Nembarambamba mwacha. Lakini kiko ikama somo ninja ngosomo kuramba ibere kurumaya. Yes. Lakini kiko ika music. Ninja number 1 provincial district paka provincial. Alun school kiyo. Yengelira primary. Bono sarakasi chirikiana kuru school. Yes. Chikaenda paka 1997. Yes. 1996. 96 singayigunga moyi ngwetari para. Oje ngochiko igore sobo songo. Yes. Jera kamwana kasina renge. Bono ngategunga bone pandi ya yuko tengera twakabugiria ma chikonu. Chenanya kotenga nanya goite tansi gari. Bono ngategunga ibinte bi na bimoko iranga na para limo ya gweta mwa motenyayo. Njabono ngachikoimoko ngarara chigari chinyinge chibwachira inibere. Yes. Timanye timoyinga kiakorokana. Timeti lakini ndo chikuru mutuli kiringa president ya Scott. Yes. aya mutu wabuchi chibu no chiri abasigari babwate chekwende bono ngatema goswali bagali na tebe tuguntenge ngatenga ngamekonyora chigari chiatini nali esengo tengera iguru akeiga moya gasoka iguru bono na maitenga moyi ngarro muntu gasoka iguru akaiwe microphone kama azande inabenda watoto wanyayo kama italenti ebu kuja kitogo hii mtoto ana dance kama munyama ni wasure gani akaambiwa kielira ebu ita mtoto ya mwalimu wake mwalimu yake soko chiali yes akaraso kia tukayegwa mabere tunywe 100 ninyorite yari ngeli 100 hata banga waja huyu mtoto na watoto wengine waenda kwa kunywa maziwa ya watoto wanyayo tukagenda tulicha bwina atengake hiyo yes ika 1997 aline stage ya keroka katikati yes dina atengete 96 ika 97 tukasukirwa kere kurunyanturu kwa secondary cha chakire go cha keroka nyinge tukasukirwa primary to bere ruguru secondary chibe kati yes
bono rina chikotengera moya agetanji sukuru kurwari chinyinge agetani lakini akaiga agataka gweta riega riekire gwe timotwaria akaiunga rikota nyayo egari erie kere na maega ichia basigara chitanga ine yari kere na maega akaiga moyo manyene bono akaigora umurangu urioye agasoka bwate nakanyimbo kete karenga karabuga kiri mutu agachangire ngenjogete akabwata iga akaiga garime agachari sengo tengera nari kunya gokoro kuguru iga iguru yayo asigwa yayo moita gwara yayo agachiga karigereriga enyimba karigereriga akaruga gachinje nyimba kamegongwani nari na igwe toko bakugotanga ni gwe president yani a president yakabira kwa kwaye ikuru soft lakini okumugati gocha katia igwe koro kana ngakokora legasi agande inga we mutoto kuja agasoega alime ngatena ali murangu usiko musikali gande intene no murangu usiko inde bwata mangere Maasai iga era esruali kurumaiga eba chokete no roche ngakirie school ebinyanza ngateni wese galie mwamutia moyi moya gasokera akamagotebanga mara nawaambia talent itaweza kukupeleka mbali kwa mtoto mtaona anafanya kama mchezo lakini ni viuja ataenda mbali na hiyo ni maendeleo wapi mwalimu yake naande akarangilia mwalimu bone a debut kirira a debut yaito bono ori arangirite no mwalimu 97 96 oya arangirite bono na debut debut katanga kwa sababu nimefurahi zangu na talent na hii kijana ataenda mbali waje ni waone maziwa ya akaenda gakumule puli kesi yarenge igakanye bataiga ikaiguka manoti asabange abona rina arocha manoti yakubangwe puli Every case, I can't go to work in the every case here. Chibangiri chinya, chiko nyanya. Tokarusi wega tu se kama iga. Ega tu se kama. Tokae wa. Neje yarenge nande helifu 100. De unga tu Antonio Masigwa. Bono enkwani elimu ya kwanete. Taenda mbali. Tokaenda igonga nyakosoma lakini sukuru tinje tikukora ngaikeiti. Omuibuli agasira andoro jenale ko sukuru buya chipande chiarenge nalinga ite sungusie chereterie lia kimai kana bongo maninalia arenge international agakoranga inde ekusakuna ngarara bintu biryango ngokibire ngatikira 8 naje koenda lakini nyuma ndara akora standard 8 I think ya nakore school bona atigire 2007 I think PNU kipakia kwa tabanga kasi yanle bale na raira ngatewa esenye jono bwate padi na bwate liza ku skuru yo kuma yo batera ngate ukayamba Africa ngocherekera ka yabikirwe cyo kutumbuisa lakini epandi tu igurega era tere naye ngarangura bayishimiwa ngate ubono kayamba Africa bakuru bali bade bori bwaba bekiyande alafu megocha na bwata kotera kwa kibaki na kama tena ngakiyewe akotera nyero sereti yani umete buna ngakikwale kwenda kibaki tena kazi endelee kibaki tena kazi endelee kibaki bono ngate gukotera kuna gukotera utegalie se serikali ngo guroda tuliko yare bunora yare oyo ngwae ya alia okote unga iga okotenena tuliko etani bunoko etani okosiko uziko ngaikalie kipaki agacha abegete tisa tigete ngabune ya lakini yabwata matonto ketenge njogete tasokoteti aleiga amagocha kabera asibono igo tanga abegete cooperative bank ase cooperative bank yere getingi alengo bono ngamakote unga kaya amba sirika yakore una kibaki ajira iga ile musani yako wapi asoa kate kumotengera kataba mbekere konya nale ko tiri ko teruku mbekere ngaye DJ diabeka nona chakete ko tema sarakas diabeka ngaroria saringa chaka alia sikaranste ngamukwani yere mamincha ya serikali tubwa ndikukwani president kwa iruo otumbuiza ngaina ngamukwani nalina iwe toka bake kore softi okwororo saidi kubuko kwa moyi yani okubuko ngo isuko mugwate gwara buneke okabako ko agangwani lakini taliko banacha entertainment yakara kibaki nyore kwa moroje eka entertainment yakara ndita abantu bakosaka kuchia bakorwara era taliacha kwa sara alikikanda alima bono ngaendali ngamutabobora linaroli akabuga ngendo kiye korori gocha sene ngamukwani nganyoro opportunity yo kumukwani
ina mukwani una nango kora matumbuise ngange bagi ukwana acha kisi Yes. akaterena akamagotanga hakuna acha eti unalega lego unararara hapa chini ni nani anakulipa fanya kazi hakuna ya bure aje ngaraninja kwa ngaraninja kwa nganya kutuka gochi umuntu igo gwatageto wakanwe igo yani mete acha ya no ene place to birani onyendi na kaneti we stadium yes igo na arenge nyoro opportunity eria yes onyore ya matobe tuke pakanji kukwani president youru omete bono kumukwaniga karama nyeri ne chekia kuli kaga tebanga cheki mtoto fyombo ya muziki fyombo ya muziki omete kukwanya ile milioni na bono igo wake hesabu mapema na agete hesabu ya no na chagete kwakanga ne byombo ndagete yes bono liya gatebanga kuna achanga suka uchimaya kaiga omweshimiwa ya muri kuruku ukioma kitutu masaba akanda ngeli akandebya bateli bweye naba muri amware ngomo tukurukisi ngoba ratori yes ine reri buna rocha sio musiki ya kabere ntangani tu tunongengona nya chai turago yes tukaya tukanyitinde kamara baime ya kabere na reri na etu mugatinde kamara baime ntohurwa ateli bwe kanyanya ai dada nani ntwanya koraliu etwa korali ki poundi ali 10 shillings yarenge 5 shillings inoti yes boni eniriu irinie nandi ruete bengi nyaja to tukanyitinde katata ama tukata to ntohurwa bona abu naona quantity a president bono iga gwasogeti noreti nora matowe ime kama kawaida kulino kulira gose theatrics yao kama kawaida. Unajua wakati niliokoka ngakuja kwa gospel nilisema lazima nifanye comedy ndani ya gospel. Nikifanya wimbo yoyote lazima nifanye comedy ndani. Yes. Sasa matobe igara apate comedy okolende culture yane. Kiagara bona gano boli ulimwengu all over the world ulimwengu mzima. Ni nani anakaa kwa matobe? Unaambiwa Embarambamba from Kenya. Embarambamba from Kenya. Na musongo na bao kuona. Yes. Madman. Embarambamba from Kenya. Bono kulende culture lazima matobe. All right. Egere manya ko tero ku muntu. Wese kulige no ema Magufuli wa Tanzania ni yangeta matobe nusu. Kera no limo kero rengera kini ngata basiara majesiko. Kera garagariga egere bamanya Tanzania ino muntu bwa matobe. Okay. Bona iga ekero nkurigereria social media ogobwa ati actually page tinyinge sana. Timaitinga nkiego gara social media abantu baigurute gusinayo monyene. Umeto monte karare famous. Yes. Goika bantu baigore ko bugabo. Buna bono isikondigia TikTok yokonyorere 1200 yani kurugwani paka 1200 unaligete Embarambamba Embaramba original Embarambamba official Embaramba fake Embaramba gosenaki yani kero monta kwerukelia official communication yeye kuonagana ki tuachie Mungu ambaye hana ubaguzi kama binadamu. Inero official page yao ine yango yine yo muntu umuntu yo no maete timo maete tomo maete okay engane yiga actually gegocha okoba bona igengane go trend bona iga kirase ngabona iga gwa kiru marufuku yo perform as a event cha serikali ncheke nabo kama ambia yes na kera mutandao nyuma ntara tumeru na tumeru mbegete sutiga ndio Embarambamba amepigwa marufuku kwa government entertainment ya government yes nchege nte kibano ngia store kiagara tinda manyaro ko sina atene nigwe lakini igonganyete umete kero kuganya ngote uwore ngwansira bono igato basako koragento gete kwa kero kurwa serikali lakini nyumotare yakirwa ibi ni mproche y'abantu okay because ngwaro jibuna elia Alfred Mutua Alfred Mutua batabanga Embarambamba meruka mipaka asepechi elia Alfred Mutua na ngakirete agantebia Alfred Mutua monyane governor orio tenete video ngaki Ezekiel Mutua Ezekiel Mutua orio tenete films angakireta gantebinga watu wengi wanarambika wanasema wewe si ukiji mzuri unatakiwa matare sasa vile nimekuangalia kwa video zako wewe sio wazimu kwa sababu unajua kitu unafanya watu wamesema nikufunge nifunga hata account yako usionekane ukimba tena lakini
roho vile na niongeleza yani sijui ni roho ama kichwa roho vile na muelekeza na vago tebe tu boyo Swahili ase nje kereka komwe se rekere raisi troji form 4 na standard 8 etabote na roho agatebia enkorobuni akomotebia akomotebia talent ya mbuyere tigoenderere kini tingobwati mwanya batu buna bagoteba ngofunge eli Fred Mutua akandebinga Embarambamba aendelee na kazi yake ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kurara kwa matebe kuna wengi anasema kuna wengi wanaimba wakiwa uchi hatuja wafunga lakini huyu msanii anaimba gospel akimlilia Mwenyezi Mungu na akililia serikali msaidie vyombo na imuinue. Hiyo sio makosa. Wacha endelee ngatigunga chaka hiyo. Elio oroche ndarito muswati kurugorekera apunga. Kai kwa harusi obochingo obo kare gakora. Wa. Kolino kora 0706181822 na 0796988630 motegereri nyore kubwate swali ndio byonsi gochia Embarambamba gaiga nabo okonyara akomobori ekaroto kubwata tsimichia ibirisa toiga ase egekakire moto gaiga 0706181822 na 0796988630 motari captain MC yako tabana ki transformer ya Kisii dadi wa dadi yako tabana ki pamoja wewe tafutika wote bana Kimbo. Yes. Hello Maasai. Oh yes. Wewe manda sawa gani ndara kutoka? Embarambamba ya tayo jawa wewe. Alright. Sawa, swali ndio bwana tuachia sawa. Sawa. Kisi FM leo. Alright. Yes, Komokomo. Embarambamba nkomuhori nga karonkorye eliya taterete nabona bintu mbibule tayo so mutindo yale boneza kiaro chega koreto mukimo kuya karako niriso mukimo kuya buna ale boneka aliri bana obogima nasi Nyasaye bono nde gospel Nyasaye nero oruete kiagera Maasai gendo bantu batara manyekera ali kumwana muziki na nyorte gendo no ene siringi gendo yoka na nyorte ndagela lakini korun safety ime ya gospel ko batabia ngi gospel ya kori Ocharo Clinton yako tabana kiu jamaa si atavunja microphone msalimie. Okay, sawa sawa. Ocharo Clinton na Kororegavu mtoto wa Mtanzania kutsemo cha account 44 na Kororegavu alafu na Mogane Sacho kutsemo cha Sameta Bukinamu Bukinami akatabana kino wale Victor Mose akatabana Kimbona akaamua kuja na hiyo style yake ya kurarua masuti na kujichanganya kwa matope. Boira nali ya sema to live Facebook tore nali swali tangani yes ometo monene keregento noche naona bana muziki abagotera bono iga bono iga tari wagotora Nyasaye lakini amachani aru are Maasai no ine tegekaya motana komoranya gitari ugo mubori nga kigwete ngonya gochenjio la gata Nyasaye na nyigorire kwarire bono ngarra kere na agetwe pigipigi gara metari ya Yesu Kristo mete ene pigipigi na agetwe ekere na agetwe pigipigi ye endo toga ya ngerete ngagenda musote ngamoyore na inche moyondi tiguti bana Nyasaye kondetere ndoto kagatu ingiga kora na subidire ekere mbwate mechano lingo nyoro Nyasaye lakini ekere ndabwati ko ngatenga boya mbwata matondo goro ndenga buna liochi ndenga buna saitani tiguti ka jabutinda to Nyasaye bono ngaratika nga Nyasaye bogima kyagera ubugimo bontora amanya stogotenere egari bekiri gotenena gatora mukorera kisuti kura nyoro bokongu era nyinyore korengana buna namurangeiri that's why bono iga tingote banga tinda nyora matokyo ase bono iga korun safety gospel ena manyete nga amatobe ngonchora ro monto amatobe ariestu aroserte gukoru kiga ka rumete Maasai ngobera amatobe arime no tu aruete ende matobe ari karoko so abwati inteseni asabantu igo kumambo obo kimambure mali kera no tu aruete number 1 puna na safety gospel iga omosani okonye tuka umeta basani bange bakwagachirwa kwete lakini omosani okonye tukare moyo akagachirwe nyombe koroka na isi the best gospel Embarambamba nyomba yerigena
Kiagera konye konkurara mwa mama. Ngatina so mutandao ngateba gaki. Egento murankonye giyuka. Onye William Ruto na Uhuru mbaga nkonye biyombo. Yo musiki ngendere njirie. Akin support bono ngaga ache nyumba. Na nje kinde moyo. Egere Nyasaye na inu abaseseni asa matunda ya mwakoliri. Nyumba na nkorara imebona hiyo. Bisha kabisa. Anyway, Embarambamba. Wawa. Ngo performere inka odaya wose ngaki. Mbara teba. Toricho kotera uko nincho mutanga ni kotera Kenya. Bono goikigali se serikali. Serikali nere kugoda. Kera teba muntu mubasa komoreta gana bara asakora re sanduki. Tingwenda. Because ngwa roche asinda entertainment ba poete. Wo kampanya reste. Entertainment yeli eternity president. Evante beto metingi ke ko to ko ba go gwali keseme chisaleji cha chiserikali. Igubwata sarakasi nyingi. Sarakasi nyingi. Toliko nyora soko tenga mutu nine. Togo kobeka tenena warali lense oliko chialia orio kale gocha kurugora naende gocha bono ubwata sarakasi okatoka bana ki kintu kiko chikape asobeka. Lakini kira baratebenga Embarambamba you are invited to entertain the family of the rate mu Kibaki. I would appreciate nande abuno era abereke kone kero muntu bakabeke kamera se ase TV yaye kiagera ikenege kone na ali nirwo matuka manga se serikali entertainment yose kurigereria na arali nirwe na arali nirwe entertainment yese koba kire abasani bonse pi inche ntoregete ini gospel ndete mo basa kobeke getango kelimo ngotabanga go toregete tolikwanda kirapume korandia tolikwanda gusenga tolikwanda sere incho monyene Embarambamba ngote abakasi Nyasaye igo nkwenda kero muyiga o Kenya paka no any club mengo terandi asite yona ko ngaine ngaki ngankale ko yande kanise michikuru seti yo kabotuko apana e club me naenda huko na kupili igo ngote abanga tubugaterane aba gusiba minto digereria aba sigisi baro bagundu irenga toise ko sirikiana ne Embarambamba igo tukwimukie talent toise kurigereria aba sigisi bali tu akorere korabo na barabo baikire million views ba chire million is not machezo ko million is not machezo igo inu aba gusi mo basa ko twaro bonche nga toise ko korere Embarambamba ko sena ki no erwe bono iga ase world ngima na botoko konya na se talent yobo mwana muziki obo muntu gospel tubwatera no soko sera tukurukanga ekolapo wa Kenya or over the world ninje mbwate chikantuli chikondigereri chinyinge kobwa bateli bande vonzi yolio itora mereni Diamond chikantuli bono gambwate chikondigereri chire 130 ninyi wole simoga toko bara chikantuli Kenya tole number 75 kuto bara ko number 1 baka chikanduri bano gambwate chire 35 lero lero buno nature ndiga ngomenda chire ngomenda chire angesa baiga chikanduri echi ngokwana bana Kiswahili mafans wetu wote wa Kisii FM pamoja na Embarambamba msanii tunawaomba ukitaka kusupport msanii ama ukitaka kusupport talent ama ukitaka kusupport hata hii studio unaenda kwa mtandao yao una subscribe una watch hiyo ndio peke yake utainua msanii ama uinue biashara ya mtu kitu peke yake nawaomba hatuna compact hatuna CD tunausanga kwa chiro goncho kana na bana ba minto kenda Embarambamba mtandao ndigererie koranje kondira buri kuri kunga subscribe obateri chiri mwamu kora aligereri wa support talent koko support talent wa support ya Kenya tunashukuru mafans wote wa Kisii FM bono libagani liao okoba yokorera umugaka ngaingotenena ometena utarande isengotenena tiga tusikie birogo maega rende tusikie maega tusikie birogo maega tusikie birogo maega iga Maasai ta konyara gotenga na bongo nyara esenjo the stomach is forward lakini hii ni kukura musuli na kutembea msuri na kuwa mtangazaji mwema alright nseme yu nyiragana kine Embarambamba twarengenere nseme ya kabere yo murobelio Komokomo tikabona igara bwatoka gotera kwae akorera Mwai Kibaki wawa Embalawisho hii microphone yenu ama kwacha niruhusie wananchi
wapi? Kibaki ametuacha, Kibaki. Kibaki. La 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 wa Kenya. Tutakumisi wa Kenya, tutakumisi Kibaki, tutakumisi atakuongea kwako. Kisii FM enka yomugusi Tutakumisi Kibaki, Kibaki, Kibaki amekufa Kibaki, 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 Kibaki amekufa Kibaki. Kibo, umechukua Kibaki wapi? Kibo, umechukua Kibaki wapi? Tumepata sala wa Kenya, tumepata sala wa Kenya. Atakula tunaenda kupiga, atakula tunaenda kupiga. Tutakumbuka Kibaki, Kibaki. Tutakumbuka Kibaki, Kibaki. Elimu ya bure tutakumbuka, masomo ya bure tutakumbuka, upande wa uchumi tutakumbuka, hata mkate nusu tutakumbuka. Tumepata sala wa Kenya, tutakumisi. Tumepata sala wa Kenya, tutakumisi. Tutakumisi Kibaki, tutakumisi. Kibo, mechukua Kibaki wapi? Kibo, mechukua Kibaki wapi? Kibaki, Kibaki amekufa Kibaki. Uhuru ni Mkenya, atamukumbuka. Alimupe usukani, atamukumbuka. Wakiwa na William Ruto, atamukumbuka. Tutakumisi Kibaki, tutakumisi. Mkenya Raila Odinga, atamukumbuka. Mkate nusu, atamukumbuka. Kalonzo ni Mkenya, atamukumbuka. Alikuwa raisi wake, atamukumbuka. Kibo, ongea wa Kibaki, umechukua wapi? Kibo, tunataka style hiyo ya maendeleo na kila mtu akae na amani. Kama upendi wa Kenya, utaki maendeleo na amani, wewe ni mavi ya kuku ule kabisa. Kumbavu. Kisii FM enka yomugusi Kisii FM enka yomugusi